Molitva Svetoj Kseniji Petrogradskoj čini čuda. Molitva Svetoj Kseniji Petrogradskoj najviše pomaže ljudima koji su u oskudici s novcem, nezaposlenima ili imaju ljubavne probleme. Molitva Svetoj Kseniji Petrogradskoj. O sveta sve blažena Mati Ksenijo, ti si pod zaklonom sve višnjega živela vođena i ukrepljivana Bogomajkom. Glad i žeđ, studen i vrelinu, uvrede i gonjenja pretrpela si. Dar prozorljivosti i čudotvorstva od Boga si dobila i pod zaštitom svemogućeg pokoj si našla. Sada te Sveta Crkva kao miomirisni cvet proslavlja, stojeći na mestu tvoga pogrebenja. Pred ikonom tvojom svetom i kao živoj, koja si sa nama, molimo ti se, primi molitve naše i prinesi ih prestolu milosrdnog Oca nebeskog i imajući smelost pred njim, izmoli večno spasenje onima koji tebi pritiču, obilje blagoslova za dobra dela i pregnuća naša i izbavljenje od svih nedaća i žalosti. Zastupi svetim tvojim molitvama pred prestolom sve milostivog Spasitelja našega, nas nedostojne i grešne. Pomozi nam, sveta blažena Mati Ksenijo, deci da sa svetlošću svetoga krštenja lica se ozare i da se pečatom Duha Svetoga zapečate, da se dečaci i devojčice u veri, u čistoti i bogobojažljivosti vaspitavaju i da uspeha u učenju imaju, da se bolesni i slabi iscele, porodičnu ljubav i slogu nispošlji, monahe udostoj da se dobrim podvigom podvizavaju i od uvreda ih ogradi, pastire u kreposti Duha Svetoga učvrsti, narod i zemlju našu u miru i spokojstvu sačuvaj i sažali se na one koji su u predsmrtni čas lišeni pričešća svetim Hristovim tajnama. Ti si nam nada i uzdanje, brzo uslišenje i izbavljenje. Tebi blagodarnost uznosimo i s tobom slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin.